Poštovanje, pratite informativnu emisiju na televiziji MIPS. Ja sam Danka Gašić, a u ovom izdanju, kao što je to i uobičajeno, podsjećamo se svih vesti koje su obeležile nedelju za nama. Ove nedelje održana je 43. vanredna sednica Gradskog veća grada Kraljeva, na čijem dnevnom redu se ovoga puta našlo 28 tačaka. Na 43. vanrednoj sednici Gradskog veća grada Kraljeva ispred većnika našlo se 28 tačaka dnevnog reda o kojima se odlučivalo. Jedna od najvažnijih tačaka ticala se predloga odluke o budžetu grada Kraljeva za 2018. godinu. O samom budžetu detaljnije govorit će se na sednici Skupštine grada Kraljeva. Tačka koja se takođe izdvojila tiče se formiranja centra lokalne usluge grada Kraljeva, gde će grad kao osnivač centra uspostavljati, razvijati i pružati usluge socijalne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave. Za razliku od jednog broja gradova i opština koji su se opredelili da kroz javni konkurs realizuju brigu o deci, brigu o starim licima, brigu o osobama s invaliditetima, mi smo smatrali da to nije dobro rešenje, odnosno da ne treba da neka nevladina organizacija brine o ovim ljudima, nego da je neophodno da mi osnujemo centar usluga koji će se na jedan kvalitetan način baviti ovim kategorijama stanovništva, a pritom ćemo novac za funkcionisanje ovakve ustanove na prvom mestu dobijati od Republike Srbije. Većnici su doneli odluku kojom se menja postojeća namena zaduživanja grada Kraljeva. Dakle, mi se ne zadužujemo kao grad ponovo, već našu odluku o zaduživanju preusmeravamo na taj način što sredstva u iznosu od 100 miliona dinara opredeljujemo za zamenu starih živinih novim LED sijalicama, pa ćemo na osnovu uštede električne energije za ovu namenu ostvariti značajan priliv novca, tako da ćemo ovaj kredit moći da servisiramo bez bilo kakvih problema. Sa druge strane, 20 miliona dinara od kredita opredeljujemo za završetak radova na vrtiću na Beranovcu. Dakle, gospodin Milomir Glavčić je donirao 200.000 evra, a mi ćemo kao grad dodati još 20 miliona dinara kako bismo ovaj objekat i završili, kasnije opremili i nadam se da će naredne godine svi građani Beranovca, Jovca, Kovaluka, Metikoša i Dragosinjaca moći svoju decu da šalju u ovaj vrtić, a ne u već prepune vrtiće u Ribnici i u Kraljevu. Više izmena, dopuna i odluka na ovoj sednici Gradskog veća koje su donete tiču se komunalnog uređenja grada, a koje se odnose na oblast koje nisu definisane prethodnom odlukom, odnosno na probleme koje su nastali tokom važenja ove odluke. Prvenstveno mislim na parkiranje na zelenim površinama koje nije bilo obuhvaćeno, ali i na mogućnost da ulični svirači u našem gradu, kao i drugi artisti, mogu da rade svoj posao, ali naravno u skladu sa propisima. Doneta odluka koja u skladu sa zakonom zabranjuje okupljanja na prostoru ispred osnovnog i višeg suda u Kraljevu, ispred policijske uprave, drugih bezbednosnih snaga, ispred objekata vojske i policije. Više informacija koje nisu tačne prethodnih dana pojavile su se u pojedinim medijima i na društvenim mrežama. Neki od njih su da voda za piće u gradu nije ispravna, iako nadležne službe to nisu utvrdile, kao i sporno pitanje objekta zadužbine, koje, podsjetimo, izdato u zakup, a gde će se u buduće nalaziti apoteka umesto kafane, kako je to do sada bio slučaj. Pitali smo gradonačelnika da prokomentariše informacije o kojima se spekuliše. Neretko se u javnosti provlače neistinite informacije. Vi ste svedoci da se prošlog petak kroz grad prenela vest da voda iz gradskog vodovoda nije higijenski, bakteriološki ispravna, što je potpuno netačno. Da se to dogodilo, naravno da postoji procedura delovanja i vodovoda i Zavoda za javno zdravlje i štaba za vanredne situacije. Tako se isto pojavila i priča o tome da je zadužbina uvek bila kafana i da treba da ostane kafana, da je testator u svom testamentu izričito naveo da taj objekat može da se izdaje samo u svrhu restorana, što uopšte nije tačno. Dakle,
testator u svom testamentu naveo u koje svrhe sve može da se koristi ovaj objekat i u skladu sa tim napisan je javni poziv. I mi smo dobili cenu od 4.000 evra mesečno. Do sada je ta cena bila 1.000 evra. Dakle, 4 puta više para nego do sad odlazi đacima lošeg materijalnog stanja, a neki od njih su prekjuče dobili novac iz ove fondacije. I ljudi koji su započeli rekonstrukciju objekta od prvog dana su u obavezi da plaćaju zakupninu. Ne, dakle, od onog dana kada objekat bude renoviran i otvoren, nego od onog trenutka kada započne rekonstrukcija zgrade zadužbine. Rekonstrukcija se vrši prema projektu koje je napravio Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo i ovim projektom nije obuhvaćen podrumski prostor. Dakle, on će biti odvojen, ali naravno neće biti ni zatrpan kao što mnogi misle, nego će jednostavno biti odvojen od ovog prostora i nadam se da ćemo za nekoliko meseci imati potpuno drugačiju sliku zadužbine, ponavljam, u skladu sa uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture i da ćemo konačno u ovom delu grada imati jednu reprezentativnu zgradu, a ne objekat koji se urušava. Na ovoj sednici usvojeni su programi rada svih javnih preduzeća, čiji je osnivač grad Kraljevo. U medicinskoj školi u Kraljevu otvorena je zubna ordinacija sa savremenom opremom koju će pored učenika medicinske škole moći da koriste i učenici gimnazije. U prostorijama medicinske škole danas je otvorena zubna ordinacija koja će ubuduće koristiti učenicima ne samo ove škole, već i gimnazije. Otvaranju je prisustvovao i gradonačelnik grada Kraljeva, pohvalivši ovom prilikom dobru saradnju između školske uprave, medicinske škole, Doma zdravlja Kraljevo i gradske uprave. Ova zgrada koja je sagrađena pre 10 godina se veoma dobro održava i ovom školom se domaćinski posluje na prvom mestu zalaganjem direktorke Bijane Bojanić i upravo na njenu inicijativu i u dogovoru sa direktorkom Doma zdravlja doktorkom Mirjanom Kačevinac uspjeli smo da novu i savremenu zubarsku stolicu instaliramo u ovoj školi i da obezbedimo dovoljno medicinskog kadra koji će brinuti o zdravlju svih naših mladih sugrađana, učenika medicinske škole i Kraljevačke gimnazije. Direktorka Doma zdravlja Kraljevo, doktorka Mirjana Krčevinac, takođe se osvrnula na dobru saradnju među ustanovama koje su bile zadužene za ovaj projekat, istakavši da je nova ambulanta prethodno primljena od strane svih nadzornih inspekcija, tako da u ovom momentu postoje svi potrebni uslovi za njen rad. U izjavi za medije direktorka medicinske škole Kraljevo Biljana Bojanić rekla je da je danas priveden kraju ovaj značajan projekat koji je prema njenim rečima već odavno bio zamišljen. Otvorili smo zubnu ordinaciju u našoj školi gde će učenici i naše škole i gimnazije moći da koriste stomatološke usluge, tako da smo mi danas izuzetno srećni, pre svega zbog učenika kojima će te usluge biti veoma dostupne jer će biti u prostorijama naše škole. Ordinacija je bila delimično opremljena, ali zahvaljujući gradskoj upravi, pre svega dobroj saradnji koju imamo sa gradskom upravom, dodatno smo je opremili početkom godine, tako da je ona danas moderno opremljena, kompletno i spremna da počne da radi. Jako sam radosna i delim radosti direktora škole povodom otvaranja nove ambulante, izjavila načelnica stomatološke službe Doma zdravlja Kraljevo Dragana Premović i dodala da je ambulanta opremljena pre svega kvalitetnom opremom. Ono čemu mi uvek težimo, to je ta dostupnost stomatološke zdravstvene zaštite i verujte da je jedno veliko bogatstvo da imamo ambulantu ovde, baš gde su nam naši pacijenti pod istim krovom i gde ćemo moći mi planski sprovoditi zakonom propisane interceptivne, preventivne mere lečenja i sve šta je neophodno. Znači, taj kvalitet da smo mi zdravstvenu zaštitu malte ne primakli našim pacijentima, to je nešto što nam u mnogome obećava jako dobre rezultate rada. Da bi to sve bilo uspešno, neophodna je i ta dobra saradnja sa
sa našim razrednim starešinama, sa direktorima škole koji nam obezbeđuju da i sa samih časova deca dolaze na stomatološke intervencije, tako da se nadam da svih ovih godina u svakoj školi gde smo imali stomatološku ambulantu, da će ova ambulanta biti još bolja saradnja, još veća posećenost i da ćemo na kraju školske godine možda vas pozvati da vam se pohvalimo da imamo izuzetne rezultate, da imamo obavljenu preventivu u celosti, da imamo mali broj pacijenata koji su morali da izvade zubić, jer vađenje zuba to je neka, da kažem, krajnja stvar koju želimo da izbegnemo i našim dobrim radom i kvalitetnim radom vađenje zuba će biti u minimalnom broju, a preventiva će raditi svoj posao, da ćemo imati maturante koji neće imati karioznih zuba i koji neće imati ekstrakcija i mnogo plombi. Na kraju, svi prisutni koji su radili na ovom projektu istakli su da je njihova zajednička želja da novootvorena zubna ordinacija bude kuća zdravlja zuba za pacijente, odnosno srednjoškolce. Radno vreme ambulante biće i u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni, ali će se uklapati sa ambulantom u elektrosaobraćajnoj školi, kako bi ambulante bile dostupne tokom celog dana, pokrivajući svaku hitnu intervenciju. U prostorijama Demokratske stranke u Kraljevu održana je konferencija za medije sa temom Politička i finansijska decentralizacija kroz program Zakona o finansiranju projekata u mesnim zajednicama na teritoriji našeg grada. Gradski odbor Demokratske stranke Kraljevo danas je organizovao konferenciju za medije na temu Politička i finansijska decentralizacija kroz promenu Zakona o finansiranju projekata u mesnim zajednicama na teritoriji grada Kraljeva. Prema rečima predsjednika Gradskog odbora Demokratske stranke Kraljevo, stranka često predlaže vladajućoj partiji rešenja. Kako Mitrović naglašava, kritikovao je vlast u Kraljevu da se u kapitalne projekte gotovo ništa ne ulaže, a i to malo što se uloži nije kriterijum kapitalnog projekta i da su realizacije između 50 i 55%, što je, naglašava, apsolutno neodrživo za razvoj grada. Mi pozivamo gradsku upravu, odnosno lokalnu samoupravu grada Kraljeva, pošto je u procesu promjene statuta grada Kraljeva, da se u statutu grada Kraljeva predvidi jedan član koji će dozvoliti prigradskim i seoskim mesnim zajednicama da se porez od imovine koji uplaćuju građani mesnih zajednica vrati, isključivo porez na imovinu, vrati tim mesnim zajednicama i da mesne zajednice, odnosno građani mesnih zajednica odlučuju kako će potrošiti taj novac, odnosno u koje će projekte uložiti taj novac. Šta ovo znači? Znači, pre svega da idemo prema Evropskoj zajednici, jer je to jedna vrsta političke decentralizacije. Znate sada kako se donose odluke da se finansiraju projekte u mesnih zajednici, tako da vrlo mali krug političara ovako za stolom donose odluke gde se i šta će se finansirati, onda bi se izgubio taj politički odnos, nego bi građani odlučivali šta će da se finansira, a to je jedno pravo koje imaju građani neotuđivo. Deo budžeta koji se odnosi na imovinu ne bi, prema rečima Mitrovića, neko mogao da drži pod kontrolom i odlučuje gde će se uložiti, nego bi taj novac koristili građani koji su i platili porez na imovinu. Predlog rešenja koji predlaže Demokratska stranka podrazumeva i određenu proceduru. Prvo treba da se donese odluka da se dozvoli mesnim zajednicama da se taj porez na imovinu vrati mesnim zajednicama, onda mesne zajednice u dogovoru sa gradom dobiju sve informacije koliko koja mesna zajednica ima novca na raspolaganju. Kad dobiju informaciju koliko novca imaju na raspolaganju, onda donose odluku sa svojim građanima koji će se projekti finansirati. Ali kako donose odluku? Tako što će glasanjem svi građani na toj mesnoj zajednici glasati za spisak projekata koje će finansirati, a onda na referendumu se glasa tako što svako ko je platio porez na imovinu iz mesne zajednice zaokružiti projekte koji će se finansirati. Znači, oni će znati koliko imaju novca, znači, gradska uprava je dužna, finansijske službe i stručne službe, da procene svaki projekat koji oni predlože i na osnovu toga će se dobiti tačan broj projekata, odnosno finansijski iznos svakog projekta i građani će odlučiti šta će finansirati u svojoj mesnoj zajednici.
To je jedan prvi grad u Srbiji koji je uradio, znate da je Šabac to uradio i to se pokazalo fenomenalno. Odziv na referendum u mesnoj zajednici je bio fenomenalan i oni planiraju već sledeće godine u svih 60 mesnih zajednica da sprovedu ovu proceduru. U budžetu je prema rečima Mitrovića 300 miliona koji se ubiraju od poreza na imovinu. Grad Kraljevo ima oko 55% stanovnika koji žive u gradu, dok ostalih 45% živi na selu i u prigradskim naseljima. To znači tih 305 miliona je otprilike 150 miliona. Znači, pogledajte sad, mesne zajednice dobijaju negde 19 miliona za tekuće održavanje i preko ovih projekata dobiju možda 30-40 miliona. A gde su ovih 150 miliona? Znači, postoje mesne zajednice, znači u tom slučaju sigurno dobijaju na 3, 4, 5 puta više sredstava za finansiranje projekta u svojim mesnim zajednicama nego što dobiju sada. Ovaj predlog rešenja omogućit će, kako kažu demokrate, građanima da ostaju na svojim imanjima i da pokreću sopstveni biznis, da se što manje ljudi doseljava u grad, kako prigradska i seoska naselja ne bi ostajala bez sve više stanovnika. Mitrović naglašava da treba slediti pozitivne primere onih gradova koji su primenili ovakvu odluku. Predsednik gradskog odbora Demokratske stranke Kraljevo pozvao je ovom prilikom sve predstavnike mesnih zajednica da podnesu zahtev gradskoj upravi grada, da se što pre sprovede procedura kako bi se polako počelo sa primenom od kraja 2018. godine. A ove nedelje u svečanoj sali Gradske uprave grada Kraljeva organizovana je dodela jednokratne pomoći iz fondacije Petar Bogavac, Anđelko Savić najboljim učenicima. Ovo je već tradicionalan događaj krajem godine kada se podsjećamo naših sugrađana dobrotvora koji su svoje zaveštanje ostavili gradu i omladini Kraljeva. Počevši od 1997. godine, fondacija Petar Bogavac Anđelko Savić tradicionalno u decembru mesecu dodeljuje jednokratnu pomoć učenicima osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Kraljeva. Tako i danas u svečanoj sali Gradske uprave grada učenicima zvanično dodeljena nagrada ove fondacije. Već 2 decenije ova jednokratna pomoć po sugestiji kraljevačkih dobrotvora i zadužbinara dodeljuje se đacima koji su postigli najveći uspeh tokom protekle školske godine, kao i onim učenicima koji su dokazali svoj talenat, a slabijeg su materijalnog stanja. Ove godine novčana nagrada iznosi 8.500 dinara za 158 učenika. Za 2.000 dinara smanjena je nagrada u odnosu na prethodnu godinu, a razlog je za to objasnio je predsednik Skupštine grada i predsednik Upravnog odbora fondacije Nenad Marković. 158 učenika ove godine, odnosno na prethodnu kada je bilo 156, visina novčanih sredstava kojima ćemo pomoći ne nagraditi ove učenike je 8.500 dinara ove godine. Razlog je što smo negde do, mislim, zaključno sa avgustom prikupljali zakupninu od dosadašnjeg zakupca i ovom prilikom koristim priliku se zahvalim gospodinu Veljoviću koji je svih ovih 18 godina unazad na vreme isplaćivao svoje obaveze prema gradu, odnosno prema fondaciji. Ono što je dobro, u narednoj godini očekujemo zbog same prirode javne nabavke mnogo veće prihode po ovoj osnovi. Da vam kažem da je ugovor na 4 puta veći u odnosu na sve ove godine unazad, ali naravno dok traju radovi, fondacija će moći negde računa na polovinu tog novca, zato što je takav ugovor 50% u izvođenju radova, 50% zakupa dok traju radovi zakupodavac plaća. Dakle, negde do godine očekujemo duplo veću količinu novca, samim tim i duplo veći novac za učenike, one koji su to svojim statusom, nažalost, statusom, kad kažem statusom, misli se na najsiromašnije učenike iz najsiromašnijih porodica, ali srećom i za one talentovane koje su svojim rezultatima zapaženi na svim poljima uspeli da ostvare u ovoj godini i kroz ovu fondaciju za njih to jeste neka nagrada. Među 158 nagrađenih učenika je i Tamara Savić, maturantkinja Kraljevačke gimnazije, koja od polaska u srednju školu dobije nagradu. Šta za nju, ali i za sve ostale dobitnike predstavlja novčana pomoć i priznanje za izvanredne rezultate, pitali smo ovu vrednju srednjoškolku. Ova nagrada jeste podsticaj za dalji rad, za dalji uspeh i napredak, ali ono što je značajnije od same novčane nagrade je ta satisfakcija i saznanje da u stvari neko i danas ceni mlade ljude i njihov trud i talenat.
Pre svečane je dodala nagrada na gradskom groblju u Kraljevu, održan je parasto s dobrotvorima našeg grada. Na grobove Anđelka Savića i njegove žene Tatije i Petra i Bisenije Bogavac vence su položili predstavnici grada Kraljeva, Nenad Marković, predsjednik Skupštine grada i članovi fondacije Petar Bogavac, Anđelko Savić. Ove nedelje i Udruženje starosedelaca organizovalo je konferenciju za novinare. Tema konferencije bilo je sumiranje 2017. godine, kao i to šta je lokalna vlast uradila, odnosno nije uradila, prema rečima starosedelaca u 2017. godini. Na današnjoj konferenciji za novinare u prostorijama odborničke grupe Starosedioci Kraljeva sumirali su se rezultati, odnosno učinak vlasti, kako u 2017. godini, tako i odstupanje na vlast u sadašnjem sastavu vladajuće koalicije, odnosno ukupan učinak od 2012. godine. Prvi čovek odborničke grupe Starosedelaca, Ivan Matović, na početku konferencije pokazao je flajer sa programom Srpske napredne stranke iz 2012. godine, kako bi ovom prilikom kritikujući vlast sumirali šta je obećano, a šta je ispunjeno u našem gradu. Racionalna i savremena gradska uprava, Kraljevo, centar kontinentalnog turizma u Srbiji kroz projekat Kraljevgrad, pokrenut ćemo privredu, stvoriti nova radna mesta, olakšicama i subvencijama za mala i srednja preduzeća. Razvojem infrastrukture i izgradnjem autoputa stvorit ćemo industrijske zone pogodne za greenfield investicije. Formiranjem zadruga i uvećanjem subvencija i regresa učinit ćemo poljoprivredu ekonomski isplativom, izgradit ćemo internističku bolnicu, dečiju bolnicu i oživjeti rad seoskih ambulanti. Podsticaj nataliteta bit će omogućen kroz projekte pomoći mladim parovima, otvorit ćemo nove visokoškolske ustanove, prostorije Doma vojske pretvorit ćemo u pozorište, a sadašnji objekat pozorišta u pozorište za decu. Rekonstruisat ćemo atletski stadion, izgraditi školske hale, zatvoreni bazen i tako dalje. Matović se osvrnuo i na obećanje nekadašnjeg premijera, a sadašnjeg predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, da će se u našem gradu otvoriti fabrike koje će zapošljavati nekoliko stotina ljudi. Starosedeoci su iskoristili ovu priliku da podsete građane da se, kako su nam rekli, u ovom gradu nijedno od obećanja nije ispunilo. Na sledećim izborima obećana nam je ponovo fabrika koja u tom momentu, zbog toga što smo mi bili trusno područje, nije mogla da dođe, ali smo dobili obećanje od njega da će doći namenska industrija. Pričalo se da će to biti Sloboda iz Čačka. I kao što vidite, i dan danas nema ni jedne fabrike i ništa nije urađeno po tom pitanju. Zarad istine, kako je naveo predsjednik odborničke grupe Starosedeoci Kraljeva, zbog građana koji ne mogu da obiđu sve lokacije i sva, prema njegovim rečima, takozvana gradilišta, prilažu fotografije, kako bi na slikovit način pokazali šta je lokalna vlast uradila u prethodnom periodu. Osvrnuli su se na zgrade iza glavne apoteke koje su oštećene u zemljotresu 2010. godine, a i dalje stoje neadaptirane, zgradu Zavoda za javno zdravlje, čija gradnja još uvek stoji, kao još mnogo lokacija sa potencijalnim gradilištima. Ovako danas izgleda i u zgrade kod bolnice, koje su oštećene u zemljotresu 2010. godine. To su dve zgrade, odnosno 3 zgrade iza hiruškog bloka, odnosno iza gradske apoteke. Ovako danas izgleda aerodrom Morava, zarastao u korov. To je aerodrom koji je 2010. godine otvarala više puta Demokratska stranka i za koji nam je Srpska napredna stranka više puta obećavala da će biti otvoren, a svedoci smo ovih dana da je kredit koji je podignut za izgradnju kargo centra industrijske zone pored aerodroma prenamenjen i od njega će se graditi vrtić na Beranovcu, što znači da od otvaranja aerodroma nema ništa, te da će aerodrom biti otvoren u Ponikvama, a ne u Kraljevu. Ovako danas izgleda Mataruška banja, termal koji je zarastao u korov i za koji su nam takođe obećali da će oživeti i da će banja proraditi. Ovako izgleda zatvoreni bazen, takođe u korovu, za koji je grad Kraljevo podigao kredit i za ovu rupu je bačeno 30 miliona dinara da bi se današnji ljudi koji su na vlasti slikali na početku predizborne kampanje i obmanuli građane Kraljeva zarad dobijanja
glasova za izbore 2016. godine. Starosedeoci su poseban akcenat stavili na projekat urbane regeneracije u Dositejevoj ulici, kao i na zgradu zadužbine, navodeći da je ona ostavljena omladini Kraljeva, kao i da njen današnji izgled predstavlja pravo ruglo našeg grada. Podsjetimo, zgrada zadužbine u procesu je renoviranja, a uskoro će se na njenom mestu naći apoteka. Konferencija za medije završena je podsjećanjem da će 450 radnika sa železnice iz Kraljeva biti otpušteno, što pokazuje, kako navode u Starosedeocima, pravo stanje stvari u Kraljevu. Odbornička grupa Starosedeoci i dalje nastavlja sa svojim aktivnostima i u 2018. godini, boreći se za pravdu i za bolji život svih Kraljevčana i drugih ljudi koji u našem gradu žive. Prethodna odluka koja se tiče naplate eko-takse u Kraljevu početkom 2017. godine proglašena je neustavnom, pa će na sednici Skupštine grada odbornici usvojiti novu, koja Kraljevu vraća mogućnost naplate ove takse i godišnji prihod od 21 do 23 miliona dinara. Zbog činjenice da je naplata eko-takse proglašena neustavnom i zbog nepoštovanja procedure sprovođenja javne rasprave, pred odbornicima će se na narednoj sednici Gradske skupštine naći nova odluka o naplati eko-takse. Kao što znate, u prethodnom periodu, odnosno u periodu kada ja nisam bio na ovoj funkciji, doneta je eko-taksa. Međutim, zbog proceduralnih razloga, odnosno zbog nepoštovanja procedure sprovođenja javne rasprave, došlo je do žalbe na Ustavnom sudu i takva odluka je proglašena nezakonitom. Iz tih razloga mi smo doneli novu odluku koja je doneta u zakonom predviđenoj proceduri i mi ćemo naredne godine kao grad moći da računamo na prihod u iznosu od 21 do 23 miliona dinara i taj novac ćemo usmeriti upravo za potrebe zaštite životne sredine, odnosno taj novac će ući u fond LEP. Podsjetimo, februara tekuće godine Skupština grada Kraljeva napravila je propust prilikom donošenja odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Kraljeva. Tako su građani našeg grada praktično od 27. februara, kada je doneta odluka Ustavnog suda, bili oslobođeni plaćanja eko-takse. Naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine Kraljevčani će u buduće, kao što je to i ranije bio slučaj, plaćati kvartalno od 2018. godine. U Novoj hali sportova treću godinu za redom organizovan je turnir u malom fudbalu za učenike 5. razreda 3 osnovne škole. U Novoj sportskoj hali u Ribnici treću godinu za redom održana je tradicionalna humanitarna sportska manifestacija turnir u malom fudbalu učenika osnovnih škola. Učenici iz škola Vuk Karadžić, Sveti Sava i 4. kraljevački bataljon uzrasta 5. razreda učestvovali su na ovom turniru. Manifestaciju je zvanično otvorio predsjednik mesne zajednice Ribnica Marko Stanković. Ove godine već isto su 4 škole, odnosno 3 škole sa 4 ekipe u malom fudbalu. Bili smo planirali ove godine da organizujemo i proširimo to na više sportova i na više učesnika, ali s obzirom na objektivne okolnosti vezano za kadrovski potencijal koji imamo, a ljudi su među vremenu objektivno odsutni, to nismo uradili, pa planiramo to u prvoj polovini iduće ili u drugoj polovini iduće godine da organizujemo, znači u odbojci, košarci, sa više ekipa, više škola i tako dalje. Ovdje ćemo, znači, najboljoj ekipi dodeliti pehar, najboljem igraču dodeliti pehar, svim ekipama dodeliti diplome i ovdje kao mesna zajednica iz svojih sredstava nabavili smo, da kažem, dresove za učenike 5. razreda, odnosno za učesnike turnira, koji će njima ostati u trajnom vlasništvu i u trajnom, da kažem, sjećanju na ovaj događaj. Mi u mesnoj zajednici Ribnica razvijamo sport da izvučemo, da kažem, decu zdravom načinu života, da je odvučemo od negativnih uticaja, pa smo zbog toga formirali streljački klub Ribnica koji već uveliko radi, to smo od prošle godine od novembra meseca formirali, počeo da radi ove godine. Imali smo određene uspjehe, već imamo oko 20 do 30 polaznika i imali smo takmičenja na 2 mesta gde smo osvojili određena priznanja.
Ovim putem bi pozvao, pošto se to malo zna, pozvao bi i druge da se priključe tome klubu i da se zainteresuju. Darko Luković, koordinator Saveta za sport pri mesnoj zajednici Ribnica, govorio je o samoj manifestaciji, ali i o napređenju sporta za decu na teritoriji mesne zajednice Ribnica. Mi već 3. godinu za red u ovom formatu organizujemo turnir u malom fudbalu za dečake 5. razreda osnovnih škola. Sigurno je da ova manifestacija može da preraste u nešto veće. Sad, kažemo, sigurno za nešto veće trebaju i neka malo i veće sredstva i neke stvari da se malo, da kažem, podignu na neki viši nivo da bi taj turnir bio sa većim brojem učesnika, eventualno sa predstavnicima svih osnovnih škola na teritoriji grada Kraljeva. Vidite sami da deca turnir shvataju veoma ozbiljno, da je atmosfera prava, sportska, sve se odvije u jednom fair playu, tako da očekujem do kraja da će da bude tako. Vidite sami da ovde ima dosta talentovane dece, dosta dece ovde je već u programu škola gde treniraju već mali fudbal, treniraju fudbal, ali ovo, evo, kažem, ovo je turnir malo fudbala i očekujem da i ovo ostale deca se priključuju i da normalno ona koja ne treniraju, da počnu da treniraju, ovo je i cilj ovog turnira. Na kraju, organizatori turnira uručili su zahvalnicu televiziji Mix za medijsku podršku i dosadašnju saradnju. Poštovani gledaoci, bile su to sve vesti koje su obeležile nedelju za nama. Sutra vas u dobro poznatim terminima očekuju najnovije informacije. Prijetan ostatak vikenda i ostanite i dalje uz program Mix televizije.